Gayeng darbar jangka Khasi Hills Autonomous District Council hakish potrik unaitung arajar arpusau kelasya mekarai ban pak bishar kakai pot jangka delimitation committee kabanlang holo kejeng penbet ikinong tap vote aki arp kunai teli ki constituency syaka select committee jangka council. Ya kini garai lasya maka darbar liur jangka ki HEDC kebelas sedang hakish potrik unaitung arajar arpusau. Hagini kesini Deputy Chief Executive Member kaki HEDC ubah pencengan NCM ulawan rakyat kakai pot jangka delimitation committee hagi yang dorbar. Habayatai halor dengan kakai pot kidkot yang dorbar kila penpau ya kejeng pam 4 la ban yang syawai kena kakai pot nomor baki 4 yok ban pulih benia. Kumtai kila menjur lang lan pak syawasya ke select committee. Unang ilam kaliang persya ubah cita setar berkan ulong bagatong jaga delimitation committee kadai ben bisyar kejeng non pat kinang tak vote haki MDC constituency. Hendrai habapet kakai pot kerang don kam kejeng bisyar benia. Hendrai kene kamut pat ba kinam pediang setia kene kakai pot. Hadirin kejeng nyatai ni kidkot yang dorbar nagaliang Deputy Chief Executive Member ubah pencengan NCM. Ulong bagayeng kepediang ban pa kakai pot jaga delimitation committee syaka select committee bagan syang bisyar benia. La ban kedau hang ni bagi dikot jaga select committee ki kentop chairman kata Deputy Chief Executive Member bakmi ek ilaka ubah pencengan NCM unang yalam geliang persya ubah titas star belkan ubah jambor war ubah bindu lanong ubah lambor malnyang ubah balaji rani ber secretary ke executive committee kumu member secretary. Yang kabisi yalta report kemudian nama ba introduce yang paling nanti tu baying haka bayadei ba ka Khasi Autonomous District Constitution District Council Amendment Rule 2024 Appendix 2 of Rule 6 Section 3 asur jo kabun balang imat pada kalian yatain ni kalian susah ikma ba agricultural select committee tanpa kloi kata kalau di ban khot ia ka special session tu apa ban tentu yang urgently na ka bentar di kamu sehingga yang right untuk gambar ban yo terliba niru ulu dan PA nama bandara isi dan yo ratri mendau na tambah na kalian la isi yo sosial hindi bagi place tani ka report simultaneously ni place ya amendment. Namun KIC, they are very much serious concerned on the issue. Namar de house adalah jongga concern de doi. Kata kalau ban deliberate, ban examine, ban ayat yang kita stakeholder tu bagun share something aga select committee atau usul di dalam itu. Kita tahu ini bisa jalan sah. Tambah loi kerja. Kasila komiti dan pendap ia kata ban presiden negara di akhir ha ayeng dengan ba special session adilan dam ban tolong terkiri kenang ba ngin nolong kiban sa penuh dan kenang ba ngin nong sa keren ngasmu ban yang menjulang ba kani report aso kan suara ka select committee ban le koi yang kam Apo kene ka extension do mani jon apo stiwa tiyo ko na om na leader opposition but nang mani tu ti MDC ru ninyo kan ti pa kede ule se la do ninyo itu nga nang bangila sampai reti eki perform ka badai tekan dia pas mo ban yang menjulang ya ke bang kalian di leader opposition dan bawah